By song hai tinta job notification talnai abongkha kaisa join Indian Coast Guard kaisa job ongkha assistant commandant general duty commercial pilot license and technical broknibai kaisa job ongkha phaijingka chingmano job no thaka qualification tongnai lena branch eo tongo general duty orongkai boyos khaijak tongo 1 tarik join 1997 to 30 tarik June 2021 porjonto or bisingo both inclusive date nangnai ingka gender tongo male jara chela bor simri manai ingkai education qualification ingkai o jagao 60% mark taining graduation khaijak nangnai ingka kani o job apply khaimani ingka jara BA BTech course last year ba 8 years ba last semester o tongnai borok bo apply khaimani sajaka ingka o jaga apply khaina thangkai jara mathematics and physics subject nangnai ingka borok chini apply khaimani ingkai ingka tei o jaga jara physics and maths tei borok 12 pass kaijak borok rimani ingka sadronto 12 level tei onyono subject tei porjangkai borok o jaga apply khaimanglak amtui sajaka ingka naije binabar naije commercial pilot entry tongo boyos o jagao 1 tarik July 1997 to 30 tarik June 2003 porjonto o jaga date inclusive khaijaka ingkai oro kai male female rimanai chela tei bwrui rimanai ingka naije o jaga qualification kai o jaga valid commercial pilot license nangnai o jaga 12 pass nangnai 60% degree mark manui ingka physics and mathematics subject tongna nangnai ingka o jaga job apply khaimani ingka sinamo naije technical engineering tei electrical o jaga ingka kai born khaijak o jaga bo 1 tarik July 1997 to 30 tarik June 2021 oro bo amso khaijaka ingkai oro ingkai chelarok male simi chelarok simi rimanai ingka engineering degree with 60% mark o jaga o neng 60% mark tui engineering degree pass khaijak nangnai ingka o jaga apply khaimanai ingka o jaga sajaka tebo NMR engineering branch ni tui ning jekono kaisa naval architecture ba mechanical obo hai kwngma ning jesimo kaisa khaijak nangnai sajaka ingkai binamo sajaka electrical branch ni bagui ingka kai oro haino electrical ni tui ning jekono kaisa ba electronic ba telecommunication obo hai kaisa jekono khlaijak nangnai sajaka ingka o jaga job apply khaimanai sajaka ingka tebo important sajaka o jaga All India Council kaisa of Technical Education o joni tui AICTE proof wngna nangnai ingka o jaga obo hai recognize wngna nangnai ingka o jaga apply khaimanai amtui sajaka ingka khe tebo naije at least 60% mark manui nung pass khaijakna nangnai 12 physics and math subject tui ingka o apply khaimanai sajaka ingka tebo sajaka 3 years diploma course khlaijak ingka bo borok rimanai ingka 60% mark tongna nangnai sajaka ingkai tebo tongo naije o jaga o age relaxation tongo SC/ST ni bagui 5 years ingkai 3 years OBC rokni bagui tongo ingka o jaga apply khaina thangka ingkai naije post koijon tong vacancy GD general duty o tongo 30 jona o jaga SC 5 jon ST 16 jon OBC 6 jon EWS 1 jon UR 12 jon ingkai CPL o tongo 10 jon total 40 jon tongo ingka kai o jaga o thani technical engineering technical electrical tongo 4 jona engineering tongo 6 jona ingka o jaga SC tongo 2 jona ingka kai OBC tongo 4 jona ingkai UR tongo 4 jona total 10 jon tongo ingka vacancy saimaka koijon tong ingka jara interest tongnai ready ingka chwng o jaga tebo online khe process nalino 6 tarik December theke o jaga 17 December porjonto 2021 asuk porjonto o jaga apply khaimanai ingka jara interest tongnai rok khaidi ingka boro apply khainai hingkai online through ma khainai online through ang nongno description link o aro thangoi naidi nai online apply khaidi jara interest tongnai rok ingkai online borokni khaijak tongo o jaga join Indian Coast Guard .gov.in o jaga dot norok khlaidi click khlaidi ingka o jaga o apply khaijakna hainai ingka khaidi jara interest tongnai rok ingkai je nongno ang je important tongma rok jotono sabaikia ingka chajakhai apply khaidi bisi last date oro bariya last date komno 17 December porjonto ingka o mas 29 tarik thangui tongkha ingkai tei bisi kwrwikha nong jora jara interest tongnai rok khaijina rok form fill up ingkai nongno ang description link o rinai o website rok aro thangui khlaidi apply ingka jara interest tongnai rok khaidi nongno asung sana muchungo ang ingka jara channel subscribe khaina hingkai khainari norok tal notification mana bagui ang asung sao.